U prvom delu pokazat ćemo vam kako da ručno ažurirate zauzeće vašeg apartmana. Ono što je potrebno jest da nakon dodavanja smještajne jedinice uđete u deo apartmani gdje će biti prikazane sve smještajne jedinice koje oglašavate putem Buka weba, a zatim za konkretnu smještajnu jedinicu da izaberete, odnosno kliknete na ikonicu u polju kalendar. To isto možete uraditi i tako što ćete ući u opciju apartmani, kliknuti na konkretnu smještajnu jedinicu i također u gornjem desnom uglu izabrati opciju kalendar. Kada ste otvorili kalendar, bit će vam prikazano datumi po mjesecima i ono što je potrebno, ukoliko hoćete da ručno unesete zauzeće, jeste da odaberete dan, odnosno period, više dana, tako što ćete kliknuti na dan ili selektovati više dana i u gornjem desnom uglu kliknuti na opciju X, odnosno nije dostupno. Kada kliknete na opciju X, vidjet ćete da se uneti datumi, da su zatvoreni i da neće biti prikazani prilikom rezervacije za goste. U slučaju da ove datume hoćete naknadno da oslobodite, potrebno je da ih selektujete i u gornjem desnom uglu kliknete na štiklić, odnosno jeste. I kada budete kliknuli, datumi će biti oslobođeni i dostupni za rezervaciju od strane gostiju.